Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuyucular, biz mazhab başçımız, ulu fakih, muhaddis, ulu alım Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attığı kitabından sabahımızda ulantıqdabız. Ötken temamızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de körgön muğun taqtab aytkanda sahabalar tuuralı aytıp toktoduk ele. Mına oşolunun kiyingi söylemden sabahımızda ulantabız. Kuday Taalam har biribizge bekem iman, ıklas, insap, topuk bersin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ وَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ. Adattağınday birinci söylemdi sözme-söz kotoru alıp anan içine çeçmelöge kirişebiz. Musulmandın jasagan işi çoğun küne bolsa da anı kapırga çıkarbayız. Eğer adalga çıkarbasa, andan imandu degen attı ketirbeybiz. Çınığı imandu dep ataybiz. Kapır bol boğon buzuku imandu bolusun mümkün değil. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözünde ahli sünnet vel cemaatın taqtab aytkanda Maturidi menen Aş'arinin köz qarашын bekitip tuğra emes ağımdarga жооп aytkan. Ankeni çoğun küne kılgan adamdın ökümü tuğralı 3 pikir var. 3 köz qaraş var. En birinci Mu'tazile ağımı. Mu'tazile bul ağımның işenimi boyunca çoğun küne kılgan kişi iman menen kapırlıktın ortasında olur. Akirette olsa tübölükке tozokta olur. Bu ağımның köz qaraşı boyunca çoğun küne jasagan adam imandan çıgat, kapırlıkta kirbeydi. Ökөөнүн ortasında olur, al emi akirette tübölük tozokta olur. Bu ağım özünün bu pikirine tömönkü dalillerdi keltiret. En birincisi musulmandardın bardığı çoğun küne kılgan kişinin fasık ekendiginde pikirleştirdiydi. Bardık musulmandar bir doğuş menen çoğun küne kılgan adamdı fasık deşettiydi. Alemi imandu al imandu bu je kapır bu dep musulmandardın ortasında talaş bardı. Ahli sünnet imandu dese havaric ağımı kapır dep aytat deydi. Alemi biz talaşsız nerseni başkaça aytkanda fasık ekendigini tandayız deydi. Talaştığı nerseni taştayız deydi. Çoğun küne kılgan kişini imandu da kapır da debeybiz deydi. Teskerisince ne dep koyuyoruz deydi bular? Fasık dep koyuyoruz deydi. Bizdin ahli sünnet vel cemaatın alımları Mu'tazile ağımının bul daliline tömönküçe жооп berişedi. Bütkül musulmandar adamdardın imandu jana imansız bolup ekige bölüngöndügü tuuralı icma kılışkan. Taqtab aytkanda bir doğuş menen orustардын tili менен айта турганыбызда едина гласна бардыгы эмне деген? Adamдар адам баласы 2 bölükкө гана бөлүнөт. Al musulman jana kapır. Andıktan 3-cü türdü жаңыдан пайда кылуу bul büt musulmandardın bir pikirde bolgon maselesinden çetke çıgуу bolup esептелет. İcmadan çıgуу bolup esептелет. Andıktan bul pikir emне эмес? Tuğra emес köz qaraş bolup esептелет. Ekinci dalilleri çoğun küne jasagan adam imandu emes deydi. Çoğun küne jasagan adam emне эмес? İmandu emes dep aytышат. Bul aytkan sözlerini Sacda surösünün 18. ayatın dalil keltirişet. Misalıga al ayat kanti aytılgan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavun. İmandu bolgon kişi fasık siyaktı bu. Жоқ, bol ökövi hiç kaçan bir de emes degen ayat var. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın çoğun küne kılgan adamdan imanduuluktu kaytarıp müntip aytkan eken da.
деген hadisти dalil keltirishadi. La imana liman la amanatalah. Amanatqa qiyanat qilgan kishining iymoni yo'q degan deydi. Mu'tazila ағымының dalilleri ketib baratadi. Bular deydi kafir da emas. Sebebi musulmonlar amanatqa qiyanat qilgan kishiga janoza namozini o'qishadi. Alardı musulmonlarning mirzosini ko'mishadi. Alardı murtad bo'ldi deb o'ltirishmaydi. Jana murtadlarning hukmin alarga ish yuzini aşırışmaydı. Bu dalillerini dağın bizden alimlarımız tömönkiçe cevap verişedi. En birinci, joğordağı ayatta kelgen fasık degen sözden maksat kapırlık deydi. Ankeni kapırlık en çoğun buzukuluk bolu eseptiledi. En çoğun buzukuluk bolu emneken kapırlık deydi. Ankeni buna uşul sebepten de Cenab-ı ayatta Allah Teala ayatta fasıktı imanduluğunun karşısına koydu. İmandu menen fasık, başka şartlarda imandu men kapır o baravar mı deb aytıldı. Bu ayatqa olgan cevap. Alemi hadiste la imana liman la amanatu degen amanatqa tak bolgan adam imanı yok degen hadisten közdölgön nerse imanı to'liq emas degen ma'nida. Başqacha aytganda amanatqa qiyanat qilganды ne deymiz? İmanı to'liq emas. Al hadisten maksat korkutup amanatqa qiyanat qilgan tıyuu hadisten maksat kılıngan. Ankeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde Abu Zar Gifari rivayet kılgan hadiste mintib aytadi. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal cenneh. Qaysıl bir Quday Taala'nın kulu Allah'dan başka sığınıqlığa tatıqlı zat yok. Allah'dan başka jaratuvchi yok. Allah'dan başka rızkı beruvchi yok. Allah'dan başka payda ziyan beruvchi yok deb. Andan keyin oşol işenim menen düğünü salsa al sözsüz beyişke kiret degen. Deb aytdı Peygamber. Abu Zar Gifari bu sözü uğup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga so'rov uzattı. Da mintib aytdı. Qultu ve in zana ve in saraka. Eğer zina kılıp uruluk kılsa dağın mı dedi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintib cevap verdi. Ve in zana ve in saraka deb. Eğer zina kılıp uruluk kılsa dağın dedi. Bu hadiste bayqap turganыңыздардай, bu hadiste zina kılgan menen uruluk kılgandın beyişke kirgendigi aytılgan. Beyişke kiriu üçün imanlı boluş gerek. Oşon üçün biz ne debeybiz? Musulman adamды dinden çıkarbayбыз. İkinci Havaric ағымы. Havaric ағымы бұл ағымның ақидасы бойынша çoğun күнөө kılgan kişi dinden çıgat. Taqtab aytkanda kapır болады. Бұл ағымның dalilleri tömönkiçe. Çoğun күnөө жасаган kişi kapır. Ankeni kapırlık menen imandуулуктун ortasında ortomçu, başkaça aytkanda fasık degen söz yok deydi. Je imandı болады adam, je kapır болады. Şoň üçin çoğun күнөө kılgan adam daroo эле kapır deydi bular. Şariattın dalillerinde çoğun күнөө жасаган kişiге kapır degen söz kollanılgan deydi. Jana ayatlarda kelgen fasık degen sözden maksat dagın kapırlık deşet deydi. Бұл ағым dalil keltirgen kebir ayatlarda jana hadislerde ayta keteli. Adilettүүлүк болуу үчүн biz ar bir cemaattın dalilini aytıp ağa olgun bizdin alımlarımızın cevabını ayta ketişimiz gerek. Bu adilettүүлүk. Alardın dalili mintib aytışat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim Allah düşürgön nerseler menen hüküm kılbasa mına oşolor kapırlar deydi. Başkaça aytkanda kim Allah'ın hükümü menen amal kılbasa kapır bolat deydi. Maide Suresi'nin 44. ayatı. İkinci dalilleri Nur Suresi'nin 55. ayatından dalil keltirişet. Allah Teala ne deydi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve men kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun. Kim mına oşundan keyin kapır olsa mına oşolor buzuqlar deydi. Bu ayatta kapırlık fasık deb atalgan. Üçüncü dalilleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde mintib aytkan. Men taraka salaten mutaammiden fakat kafara. Kim namazdı atayın taşlasa çındığında kapır bolat degen. Mına uşul nerselerge tayanıp durup bul kişiler emne dep jatışat?
Çoğun günü жасаған adam dinden çıgat deydi. Bizdin ahli sunnattın alımları bul dalillerine tömönküçe cevap berişken. Bul dalillerine tömönküçe cevap berişen. En birinci kaysıl ayet edi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ degen ayet. Kim Kuday Taala düşürgön nerse menen öküm çıkarvasa, mına oşolor dal kapırlar degen ayet deydi. Bul ayette bizdin alımlarımızdan İkrima radıyallahu anhu. İkrima radıyallahu anhu öte ulu alımlardan boladı bu kişi. Uşul kişi ne deydi? Bul ayetten maksat Man kazzaba kavnahu hukman lillahi bi kalbihi ve cahada bi lisanihi. Bu ayetten maksat kim? Bu Kuday Taala'nın hüküm ekenliginin jürek menen jalganга çıkarıp tili menen tağa turgan bolsa mına oşol deydi. Oşolor kafirlar deydi. Alemi kimde kim bu Kuday Taala'nın hüküm ekenligin bilip anı tili menen moyundasa Kuday Taala'nın hüküm ekenligin. Birok anı menen amal kılvasa al ne dep atalbaydı? Anı kapır dep atalbaydı. Al adam bul ayetin aslına kiribeydi deydi. Bu tür cevap Tafsirul Kabir'de kelgen hurmatlı okucular. At-Tafsirul Kabir var. Mına oşonu kelecekte okup karasanızlar bolat. Oşonda ile Bagavi rahmetullahi aleyhi Muhyus Sunna sünnetin tiriltücüsü dep menen lakabat menen bolgon lakapta at koyulgan ulu alım özünün tafsirinde mintip aytat. Qalal ulema'u haza iza radda nassa hukmallahi ayanan amdan. Bul kapır bolgonduğu eğer de Allah Taala'nın hükümünün açık aykın atayın tağa turgan bolsa deydi. Al emi açık aykın tanbasa, anı moyundasa kavul kıla turgan bolsa, al adamga kapır degen atты aytuğa bolboyt deydi. Oşonda ele Qadi rahmetullahi aleyhi Maide süresindeki bu ayetin cevabına mintip aytadi. Tafsiri Qazi'de kelet. Tafsiri Qazi Baydavini açıp karasanızlar bolat uşul jerini. Bu ayetin manisi deydi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مُسْتَحِينًا بِهِ مُنْكِرًا لَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kimde kim Kuday Taala düşürgön nerseni ne kılvasa, nersemen öküm kılvasa degende maksat emneken anı jengil sanap, anı tansa deydi. Mına oşol adam kapır deydi. Ne üçün? Anı jengil sanap, ağa toңmoyunduk kılgandığı üçün. Mına oşol sebepten deydi. Alemi kimde kim anday kılvasa, moyundasa, kavul kılsa, bunu ıyık tuta turgan bolsa, ağa kapır degen öküm ne olboyt? Berilbeyt degen manide. Oşonda ele bizdin alımlarımızdan mına hadiste kelgen. Hadiste ne dedi? Kimde kim namazda atayın taşlasa degenin manisini Hulasatül Fatavanın yazıcısı. Özünün oşol Hulasatül Fatavanın Kitabul Karahiyatı var. Жақшы емес amallar tuğralı bir atayın kitabı var. Fatva kitabının içinde. Oşol jerde aytat. Man taraka salata mutaammidan fakat kafara degenin manisi deydi. Bunun manisi kufranun ni'ma la kufranu din deydi. Bundan maksat bu şükürsüzlük deydi. Bu dinden çıktı, kapır oldu degen manide emes deydi. Kim namaz okup alsa al şükürsüz adam. Kuday Taala oşonçoluk ağa жақшылықтарын berip tursa dagın emne kılbady al kişi? Namaz okubady, ağa şükür keltirbedi degen manide. Al dinden çıktı degen manide emes deydi. Oşul pikirlerde sizler Tafsiri Nasafi, Kurtubi, Abu Suud'lardan açıp karasanızlar dagı ne bolat? Bolat urmatlı okucular. Emi üçüncü pikir bizdin ahli sunnattın işenimi boyunca. Çoğun küne kılgan adam imandı bolu eseptilet. Bizde ahli sunnat vel cemaattın köz karaşı boyunca çoğun küne kılgan adam biz imandı deybiz. Bir adam gıйбат kılıp koydu, je uşak süylep koydu, je jalgan süylep koydu, je özünün nafsını, azawdoy bolgon nafsını başkara albay, kontrol kıla albay, zina kılıp koydu. Birok al bilet, bul haram, bul Kuday Taala bunu tıygan dep işenet. Birok özünü kontrol kıla albay, uşunday nersege kadam taşlay turgan bolsa, biz ahli sunnat vel cemaat Aş'ari menen maturidiler anday adamdı imandı dep atayбыз. İmam Aş'ari rahmetullahi aleyhi, İmam Aş'ari rahmetullahi aleyhi mintip aytkan. Ve la yukaffiruna ay ahlul hadis ve sunna ahadan min ahlil qiblati bi zanbin yertakibuhu kanahvi zina ve sarika ve ma aşbaha zalika minel kebair. Ve hum bima ma'ahum minel imani mu'minuna ve in irtakabul kebaira. Ahli sünnet vel cemaat
deydi. Hadis eli, ahli sunnat val cemaatlar kıblaga жүздөнгөн, имандуу адамдардын жасаган күнөөлөрү үчүн эмне кылышпайт дейт? Кылган күнөөлөрү үчүн динден чыгарышпайт дейт. Капыр деген наамды ага ыйгарышпайт дейт. Мисалга дейт, зина кылса, урулук кылса жана ушул сыяктуу чоң күнөөлөрдү кылганда дейт. Алар ошол жасаган иштери менен бирге алар имандуу болот, имандуу болуп эсептелет, эгер канчалык чоң күнөөлөрдү аткарышкан болсо дагы дейт. Ошондой эле Хафиз ибн Абдилбар рахматулла алейхи минтип айтат: "Ва кад иттафака ахлус суннати вал жамаати ва хум ахлул фикхи вал асар ала анна ахадан ла юхриджуху замбуху." Карасаңыз кандай да? Ахли суннат вал жамааттын алымдар бардыгы бир добуш менен. Алар фикх жана асар элдери дейт. Мындайча айтканда фикхти мыкты билген, аят хадис илимдерин мыкты билген алымдар дейт. Булар дейт ошол мусулмандын жасаган иши үчүн аны динден эмне кылышпайт? Чыгарышпайт дейт. Ошондой эле Имам Навави рахматулла алейхи, урматтуу окуучулар, Имам Навави рахматулла алейхи Сахих Муслимди окуйм деген адам Имам Нававинин китебини жанында окубаса ал хадистерди түшүнө албайт. Ушунчалык улуу алымдардан. Бул киши минтип айтат: "Ва алам анна мазхаба ахлил хак аннаху ла юкфару ахадун мин ахлил киблати бизамбин." Ахли хак, акыйкатты бекем тутунгандардын мазхабы боюнча күнөө кылган адамды, кыблага жүздөнүп намаз окуп иман келтирген адамдын күнөөсү үчүн не кылынбайт? Капырлыкка чыгарылбайт дейт. Ахли хактын, акыйкатты бекем кармангандардын көз карашы мына ушул дейт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу агалар, урматтуу инилер, эмне кылбашыбыз керек экен биз? Бир мусулман бир чоң күнөө кыла турган болсо, биз дароо эле аны эмне кылбайлы? Динден чыгарып койбойлу. Буга канчадаган далилдерибиз бар. Эми бул биздин алымдарыбыздын айткан сөздөрүнүн далилдери кайсыл? Жөндөн жөн эле биз эгерде бир бул имандуу деп эле койсок боло береби? Жок. Ар бир нерсеге, айткан сөзгө далил керек. Ахли суннат вал жамааттын далилдеринин бири Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 178 аятында минтип айткан: "Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумул кисасу фил катла." Ал-ая. О имандуулар, өлтүргөндөр үчүн өч алууну силерге фарз кылынды дейт. Карасаңыз, өч алуу тек гана өлтүрүү мүмкүн болбогон адамды атайын өлтүргөндө милдет болот. Өлтүрүү мүмкүн эмес. Ал кимдер? Мисалга мусулманды өлтүрүү мүмкүн эмес. Мусулман зиммини өлтүрүүсү мүмкүн эмес. Мына ошондой адамдарды өлтүргөндө гана өч болот дейт. Ал чоң күнөө. Ибн Аббас радыйаллаху таала анху минтип айткан: "Эгерде Кудай Таала имандуулардын бирини бир жасаган күнөөсү үчүн капырга чыгарганда, анда кан төккөн адамдарды чыгармак эле. Бирок Кудай Таала жанагы аятта карасаңыздар, баянгы өч алууну милдет кылынды, силерге парз кылынды деген аятта өч алуучуларга эмнени? О имандуулар деп кайрылып жатат. Аларды динден чыгарбай жатат. Бул маселеде бир кызыктуу окуя келет. Баянгы Шархул Мавакифте келет. Амр ибн Убайд деген бир Муътазила агымынын лидерлериден бир киши болгон экен, башчыларынан. Ушул киши минтип айтат экен да: "Инна байнал имани вал куфри манзилатун байна манзилатайн." Албетте иман менен капырлыктын ортосунда эки оруннун неси бар? Эки нерсенин ортосунда дагы бир нерсе бар, эки оруннун ортосунда дагы бир орун бар деген сөздү айткан экен. Айтканда бир кемпир минтип айтыптыр ага. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде минтип айткан: "Хуаллади халакакум фаминкум кафиру ва минкум муъмин." Ал Аллах силерди жараткан, силердин бир бөлүгүңөр кайры динсиңер, жана силердин бир бөлүгүңөр имандуусуңар деген. Аллах Таала бул экөөнүн кулдарынын ортосунда башка орунду койгон эмес. Андыктан сен айткан сөзүң туура эмес дегенде деп айткан экен. Мына ушул сөздү Суфиян Саври рахматулла алейхи ушул кемпирдин сөзүн угуп минтип айткан экен: "Алейкум биддинил ажаиз." О мутазилалар, силер кемпирлердин динини бекем кармагыла деп айткан сөзү бар экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча
Çoğun күнөө кылган адамды имандан чыгарбайбыз, аны имандуу дейбиз. Болгону ошол Кудай Тааланын буйругун аткарбагандыктан аны бузуку имандуу деп атасак болот. Бирок динден чыкты деп эмне кыла албайт экенбиз? Айта албайбыз. Аллах Таала Tahrim сүрөсүнүн 8-аятында мынтип айтат: Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. О имандуулар, Аллага чын жүрөктөн тооба кылгыла дейт. Бардыгыбызга маалым болгондой күнөөкөр адамга гана тооба кылуу милдет болот. Бул аятта Аллах Таала күнөөкөрлөргө имандуулар деп не болуп жатат? Кайрылып жатат. Андан кийинки далил. Аллах Таала Хужурот сүрөсүнүн 9-аятында мынтип айткан: Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Ва ин таифатани минал муъминина иқтаталу фа аслиху байнахума. Эгер имандуулардан эки тобу бири-бири менен согуша турган болсо, аларды жараштыргыла дейт. Мусулмандардын ортосундагы согуш бул чоң күнөө. Эки мусулман бири-бирине кылычты кыныдан чыгарып согушкандыгы бул чоң күнөө болуп эсептелет. Бирок ага карабастан Аллах Таала бул аятта согушкандарды имандуу деп атаган. Эмне деди? Эгерде имандуулардан болгон эки топ бири-бири менен урушса деп жатат. Жана башка дагы нелер бар? Аят жана хадистер бар. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул маселеде туура түшүнүк берсин. Акыйкатты акыйкаттай көрсөтүп, акыйкат менен жашаганга тауфик берсин. Туура эмес жолду, туура эмес ишенимди Кудай Таалам бардыгыбызга туура эмес көрсөтүп, туура эмес жолдордон өзү бизди бардыгыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.